Pemirsa, kewentenan alat statis pemindai bukti bayar pungutan wisatawan mancanegara Wisman ring kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai kekantenang dengan ngawetuang antrean lantang. Pikobet punike raris keselehin oleh pemerintah Provinsi Bali. Indika inucap kawedar oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali Cokoda Bagus Pamayun ring Denpasar sane kaketus saking kantor berita antara. Pemargi sane lianan sane pacang ke anggen inggih punika mobile barcode scanner utawi alat pemindai bukti bayar skadi telepon seluler sane kaanggen oleh petugas anggen keliling Majeng Wisman. Pemayun ngadarang ring kuentenan alat pemindai bukti bayar pacang kepasang ring genah sadurung imigrasi nempel sarang genah naor visa on arrival VOA. Nyanging sangkaning genah inucap yellow line utawi area internasional ngawinang paiketan dane nenten presiden laksanayang pungutan ring area anutin hukum ngerancing biwah internasional. Selanturnya paiketan dane genahang piranti inucap ring bea cukai nanging kekantenang nenten marsidayang santukan ring genah punika bebas aktivitas luar bea cukai. Pemuputnya paiketan dani ngangge alat pemindai keliling merupa ponsel. Petugas inggian saking Bank BPD Bali miwah Dinas Pariwisata Kasiagayang ring area publik terminal kedatangan internasional nampak area pelayanan konsumen Bandara Gusti Ngurah Rai. Yening wenten wisatawan sanes sampun naor nanging durung kapindai side kelaksanayang ring akomodasi perhotelan agen perjalanan wisata miwah daya tarik wisata. Punika taler Majeng Wisman sane durung naor pungutan. Wisman asing sadurung nuju Bali ke Aptiang ngeruruh fitur daring ring laman lovebali.baliprop.go.id utawi download aplikasi Love Bali untuk naor kebijakan pungutan Wisman. Wisman sida nagingin samian uker-uker sane kasiagayang ring aplikasi punika risampun naur pacang nrimo bukti pembayaran digital ngelintangin email. Anutin data Bank BPD Bali pindah ke Bank Penampung Dana Pungutan Wisman. Dawa kauji coba operasional tanggal 7 Februari kantos 12 Februari sampun ngeranjing langkungan kali miliar saking 14 talian transaksi. KMB Bali Pos nguningayang.